Masipotise mbukeli ngalentsasa yomhla wesithandathu kule yomnga. Yayi andikwazi tungatsho mbukeli ukuba njonga sihleli nje sinxaphile enqatsini yelanga kude ke kutshise nomthunzi lo wimbala. Hayi ke andifuni nokuyiphatha eyamaxa kufuneke ke sibeke icala ngokuhlwa. Kodwa silapha namhlanje. Ngokhawulezile nje mbukeli masijonge kwamanqaku asinawo namhlanje. Ke kwadutyulwa ke kwasweleka abakhwetha ababini enqamakhwe. Elinye lithi ke umbutho yensi ithi uNelson Mandela uzakuhlala ekhunjulwa ngemisebenzi yakhe yoluntu. Lo mbutho ke uthethe oku njengoko ke kuqatshelwa iminyaka elishumi lingasekho eliqala lomzabalazo. Kuninzi ke mbukeli esikuphathele kona ndimlo unokanyezi kalubisi uModlongothi Mazipho uMamshukuma uMazondwa ngezinto zakhe ndihamba naye uMamtshali. Sasha sangena necapha mbukeli sangena sagulukudela wena wabona amaphoyisa sezolanda isigebengu sendawo yithi ke labambukeli sesifike eqasa sikuphathele ulozolo lohlelo into ehle siphundu ekhaya Jikelele njengoba nje ulapha ya ondini lapha kwaSwayimana lapha enkolokotho nguhlelo lwakho ke lolu kuhlalwa phansi imbukeli kwahlelwa kwacatshanga ukuthi konje yini engenziwe ukuze wena usakazelwe inhlelo ngolimi oluqondayo noluzwa kangcono ngisho phela ulimi lwebele kwabe ke sekuphuma lenqayizivele yohlelo ekhaya Jikelele igama lami ngunoxolo kwaMwali ihlabangana limhlophe qwa njengamanje ke mbukela ke sibheka indaba ehamba phambili kuleli hora. Abanye bayakhala bathi hey sihlambeni nabazawungena kufanele ungena ngomsa abanye abantu kuba nexhala abantwana babaze babeka phi kwakwenzekani kulo. Kudutyulwe kwasweleka abakhwetha ababini enqamakhwe kwiphondo laseMpuma Koloni. What role will traditional leaders play when you take the land into the hands of the state? Umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema unxuse amaqembu ezombusazi ukuthi abekezelelane njengoba kuza ukhetho likazwelonke nje. Ukusho lokhu ngesikhathi eyokotha unomthebe wesizwe samaZulu. Hey, singambiza no chup. You know what it is ngobig Xhosa lona hlala ubukele ekhaya Jikelele from Monday to Friday sikuphathele zemidlalo, entertainment and current affairs. Ungaphoswa. Usapho labakhwetha ababini abadutyulwe basweleka bekunye nomntakwabo enqamakhwe kwiphondo laseMpuma Koloni lumemelela kwiarhente zonyanzeliso mthetho ukuba sithabatha amanyathelo ngokukhawuleza ngakwezi zigilamkhuba. Omnye wonyana bolusapho utshintshelisana ngeencwina nezigulo esibhedlele unobangela wesisiganeko awukaziwa. Usapho lwakwabhusakho belinethemba elikhulu ngonyana balo uAnele nowonke. Olusapho belijonge kusuku apho bazobuya khona bengamadoda. Kodwa ngoku bajongene namalungiselelo omngcwabo. Oh, sitandathekile. Asiyazi neyokuqala neyokugqibela noba masithini bekuthini. Because sizange siyibone into enje. Sizange sive. Into yokugawulwa kwabantwana besesuthwini. Sinethemba ngomso ntoba siza kuba namadoda. Ukanti esisehlo sikwachaphazele nabanye abakhwetha. Abanye bayakhala bathi hey sihlambeni nabazawungena kufanele ungena ngomsa abanye abantu kuba nexhala abantwana babaze babeka phi kwakwenzekani kulo. Iinkokheli zomthonyama nazo zithi zothukile sesisehlo. Simele kasimka abasenze arrangement neparents uba ayonda akhonda sinobathatha abantu sibase kuyona at least ebhetele ke kunalemeko kuyiyo. Ngokwesebe lezempilo ephondweni ngabakhwetha abayi8 abathe babhubha susela liqalile ixesha lolwaluko lasehlotyeni. Abongile Yankees kwiindaba zeSABC enqamakhwe. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal umise zonke izinhlelo zokuxhumana ngqo nomphakathi isikhathi esiyinyanga yonke endwedwe enyakatho yeTheku. Lokho kulandela ukuphangwa kubulawa umhlengazi womuntu wesilisa kule ndawo. Lesikambukela kusona isigameko sokuqala kwazise phela igilamkhuba zihlasela ngisho nezimoto ezithwala iziguli.
Ziyanda izigameko zokudunwa nokwebiwa kwezimoto zikahulumeni KwaZulu-Natal. Izindawo ezisenyakatho yeTheku okubalwa uMashu, Iindaba kanjalo neNdwendwe zihlonzwe njengezindawo ezishisa izikhotha. Izinyunyana zabasebenzi bezempilo zisekufika ekugcineni emva kwalesigameko sakamuva sokudunwa kwemoto ezidlule nomphefumulo womhlengikazi wesilisa. Eminyakeni emibili edlule, amadoda ayisishiyagalombili abehlomile angena emahhovisi omnyango wezolimo eNdwendwe abamba onogada ahamba nezimoto zikahulumeni. Kukholakala ukuthi lezi zigebengu ziyingxenye yeqembu eliduna izimoto zikahulumeni. Umnyango wezempilo uthi ubheka izindlela zokuqinisa ukuphepha kwabasebenzi. Kusho ukuthi uma sazama ukuthola indlela nesolution kuzofuna siwasuspende ama-outreach programs e-department onke at least for the next month while sikwazi ukuplana kahle. Izinyunyana zithi ukudunwa kwezimoto zikahulumeni ikakhulukazi eNdwendwe yinto endala edinga ukufakelwa izibuko. Abasebenzi baba netrauma bengalitholi uxhaso kuhulumeni. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala, elokuzama ukubulala nelokuduna izimoto. Ngingunenhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. I-ANC ithi owayesakuba ngumongameli weli uNelson Mandela ongasekhoyo uyakuhlala ekhunjulwa ngokuzinikela kwakhe ngokusebenzela abantu ngentobeko nenhlonipho. Izolo ke bekuphawulwa 10 leminyaka oko wasweleka umongameli wokuqala weli lizwe owanyulwa ngokwentando yesininzi. uMadiba ubhubhe ngonyaka ka-2013 eneminyaka engama-95 ubudala emva kokugula ixesha elide. uMadiba oyingqalabuthu yomzabalazo obonakala futhi njengomholi omkhulu kunabo bonke emhlabeni, owayehola uphiko lwezomkhonto wesizwe kwe-ANC, aphinde futhi abe umongameli wokuqala eNingizimu Afrika onsundu. Kodwa-ke iqembu lakhe lezepolitiki inhlangano ebusayo ukhongolose uthi namhlanje usuku lokubungaza ngaye uMadiba kubheke negxathu eNingizimu Afrika esilithathile. Marking the 10 years of his passing is something that really should be introspective for many people who are Democrats, who are patriots. Iqembu lakhe uMadiba libhekene nengqinamba manje. Ukhetho langonyaka ozayo selifaniswa nokhetho lango-1994 lapho uMadiba adla khona ngamalengiso engena njengomongameli waseNingizimu Afrika. Ngonyaka ozayo abaningi sebeqagulile ukuthi inhlangano ebusayo i-ANC angeke kuhambe kahle okhethweni. I don't think that we should try and even compare the period of Nelson Mandela to the period of Ramaphosa in 2023-2024. Umzukulu walengqalabuthu yomzabalazo uNkosi uMandela uthi umkhulu wakhe kumele akhunjulwe kuzwelonke kakhulukazi nasemhlabeni ngokuthi wadlala igxathu elikhulu enkululekweni yabantu basePalestine nalapho iNingizimu Afrika kumele iqhubeke naloyo mzabalazo. We felt on this day of his passing we want to come and lay 3 wreaths at the feet of his statue. As you know, here in the Union Building lies the tallest statue of Madiba in the world. Umhlaba wonke Jikelele ubungaza yona leminyaka e10 solweke lo engumongameli waseNingizimu Afrika ashiya emhlabeni. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eGoli. Inhloko yamajaji uRaymond Zondo iyayichitha insolo ezithi izinkantolo namajaji kuleli kubanjwe ngobhongwane futhi akekho salethe phambili ubufakazi obukhomba lokho. Ijaji uZondo belethula inkulumo engqungquthela yamajaji yeinsuku ezintathu eSun City eNorth West. Isiqubulo selengqungquthela sithi towards a single, effective and fully independent judiciary. Inhloko yecandelo lezomthetho kweli uJaji Raymond Mlungisi Zondo ithi sekuyiminyaka emine isenza isimbonono sokuba abanobungqina bokubanjwa kwabezomthetho ngoqhoqhoqo mabeze ngaphambili nobungqina kodwa namhluku akekho seze nobubungqina ngaphambili. For 4 years I called for everybody who had evidence that the judiciary in South Africa is captured and nobody came with any evidence. uJaji Zondo uthi abenze izityholo ngabafuna bezomthetho kweli bajonge ngeliso lesikrokro. The accusation is made by those who wish to ensure that the judiciary of South Africa is not trusted by the public.
Kutsha nje abezomthetho bajongene nezitsholo eziliqela kuquka nengxelo kwakusithiwa iqulunqwe ngabezobunhlola baze abeagente ezobunhlola bema enhla besithi lo ngxelo ayiqulunqwanga babo. Elinye ixhoba lezo zitsholo kumongameli wejaji eGauteng uJudge Dustin Mlambo. The author of the report applied for a job at Legal Aid South Africa many years ago, more than 10 years ago, when I was chairperson of Legal Aid South Africa. He didn't get the job. I was not involved in that process in whatever manner. But from that day onwards, to date, he continues to accuse me. He's even created a website that hurls insults at me and any other judge who finds against him. Thank you. Le nkomfa yejaji iza kuqhuba de kube ngolwesine. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema umemelele ukunyamezelana kwezopolitiko KwaZulu-Natal phambi konyulo Jikelele kunyaka ozayo. Malema ukuthethe oku ngethuba etyelele ikumkani yamaZulu uMisuzulu kaZwelithini olundi kwiphondo laKwaZulu-Natal. Malema uthe nangona umbutho wakhe uhlaba ikhwelo lokuba kuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo, iziko lenkokheli zemveli lisaza kuba ngabanini balomhlaba kodwa liseza kuphendula kurhulumente. Umholi we-EFF uJulius Malema uyakuphika ukuthi imiso zeqembu labo ziyaphikisana kanjalo nezimiso ze-Ingonyama Trust okuyiyona ke engaphansi kwesilo, njengoba EFF ikholwa ukuthi umhlaba awubuyele kuhulumeni bese kuthi ke umhlaba olapha KwaZulu-Natal ongama-hectare angango-3 million wona angaphansi kweso lesilo. What role will traditional leaders play when you take the land into the hands of the state? That question doesn't arise because the traditional leaders are the state. So part of how you manage that nationalized land will include the involvement of traditional leaders in the allocation and distribution of such land. So we don't find any contradiction at all. Indlunkulu iphinde yaphefumula futhi ngalolu hambo lwe-EFF ethi wonke amaqembu avumelekile futhi amukelekile lapha ukuzocela ibusiso. We want democracy ibe namandla. The king wants to strengthen the democracy. Ufuna ukuthi bazi sibonke bazi ingane zakhe. Inkosi ayikwazi ukubandlulula ethi kunamaqembu epolitiki engawafuni. Lolu ke bekuluhambo lwesibili lukaMalema evakashele indlunkulu njengoba uke wakwenza lokho ngaphambilini esilweni uZwelithini kaPhikuzulu eindabeni ze-SABC. Nginguvusi Khumalo Olundi. Kufanele kungenelele ngokusheshsha ukuxazulula izingqinamba zokuntuleka kwamanzi eindaweni zasemakhaya KwaZulu-Natal. Lokhu kusho umphakathi osenkandla ngaphansi kwesifunda somasipala iKing Cetshwayo enyakatho yesifundazwe. Lokho kuza emva kombiko wekhomishana elwela amalungelo abantu odweba isithombe esingesihle ngokuntuleka kwamanzi kulesi sifundazwe. Lapha kusesigodini sasevutshini enkandla. Le ndawo ingezinye ebezinenkinga enkulu yamanzi ahlanzekile. Inkosi uThembi Nkosi Xulu usebe inkosi yalapha iminyaka engama-23. Inkosi uXulu ithi kule minyaka engama-20 edlule izakhamuzi bezithwele kanzima lapha, kepha ke manje seqala ukubonakala izinguquko. Abakhonayo ukusondela kuhulumeni omkhulu basinxenxele kuhulumeni omkhulu ukuthi imikhandla emikhulu lena yethu kuyona sibhekele indaba zamanzi babheke ukuthi isabelo njalo side sithi ukuthi xaxa ngoba akukho kuhlupha ukudlula amanzi endaweni zamakhaya. Izakhamuzi zakulesigodi ziyavumelana ke nenkosi ingqalasizinda yamanzi enye yezinkinga ezihlonziwe. Sinenkinga yamanzi ayaphuma kwesisikhathi engaphumi mhlambe iviki engekho njengoba kuzo December nje la sisokola khona kakhulu ngoDecember. Isiphathimandla zakulo masipala wesifunda iKing Cetshwayo zithi sekuneminyaka kwabake nenkinga yamanzi kule ndawo. Umasipala uthi ususebenzise imali eyevile ku1 billion rand ukuzama ukulungisa lenkinga. Imali engaphezulu kwa2 billion cathi sisayidinga ukuze sikwazi ukulungisa zonke lezi inkinga ekhona zamanzi lapha eKing Cetshwayo. Ukwenza isibonelo nje kunedamu lapha esolakha lapha eNtsuze lilodwa lidinga more than 200 million ukuze li supply abantu abaningi inkumbi zabantu.
Lo masipala waseKing Cetshwayo uthi uthenge amaloli ayi-12 ahambisa amanzi emphakathini. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisenkandla. Sibambe ngazibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi kanti lufuna ukulungisa usapho labakhwetha ababini abadutyulwe babulawa kunye nomninawa wabo kwilali yaseNcwazi eNqamakhwe eMpuma Koloni. Usapho lakwabusakhe lusabamba ngezantsi ngenxa yale nkohlakalo. Omnye ke ubhuti wabakhwetha uyachacha esibhedlele kwaye kuzawuthi kangoku unobangela wesisehlo awukaziwa. Qhelekile ke into mbukeli yokuba xa kusenziwa isiko lolwaluko kwiphondo leMpuma Koloni kuye kubikwe iziganeko zokwenzakala kwabakhwetha ngenxa yongenziwa kwelisiko ngokufanelekileyo nokuxhatshazwa kwabakhwetha maxawambi ke bade baphulukane nobomi babo. Ukuva banzi ngezicwangciso zokhuseleko kwabo baza kuya esuthwini sinxibelana nangeqonga likaZoom noNkosi Mpumalanga Gwantiso ongusihlalo wendlu yenkokheli zemveli kwiphondo leMpuma Koloni. Nkosi Gwantiso, masikubulise sikwamkele enkqubeni ye-Ekhaya Jikelele. Mandibulise msasasi, ndibulise kubaphulaphuli nobumi ngobubanzi belizwe loMzantsi Afrika. Sibambe ngazibini. Singathanda ukudlulisa amazwi ovelwano kwintsapho okanye kusapho oluthe lwalahlekelwa ngonyana babo. Kubhlungu kakhulu uba sinale ngxoxo ngalentseni yanamhlanje. Nkosi Gwantiso, kwisehlo sokubulawa kwabakhwetha basesuthwini ingaba mhlawumbe loluphi ulwazi elithena bekanti niyalifumana malunga nokuthe kwenzeka nokukhokelele kwesisehlo? Okokuqala msasazi mandithathe lithuba ndithi tuthwini kusapho lakwabusakhe. Ndithi tuthwini kusapho lonke labantu abaye bathi abantwana babo bebeyesuthwini bafumana isehlo sokokubana babe bangawa bephaya esuthwini. Ndithi akuhlanga lungehlanga, makulalwe ngenxeba. Msasazi, okokuqala nje ndifuna ukukhalima isehlo esenzekwe kumzi wakwaBusakhe sokokubana abantwana babo bathi bebeye ngovuyo kusithwa kwenziwa amadoda esuthwini suke behlelwe sisehlo esenziwa ngabomi sokokubana babe bangadutyulwa besesuthwini. Ifane nalanto yokokubana uthi ungavalela isilwanyana eyadini uphinde uthi uhambe wayozingela usibulale ngokusidubula. Msasazi, inkcukacha ezivetshe zokokubana kwenzeke ntoni, isizathu yintoni, amapolisa asaphanda kwelo cala. Kodwa silindele into yobana singalufumana olocwangciso lelo nkcazelo kungekudalanga. Okwangoku na siseme kule nto yokokubana masithuthuzele usapho, sijongane nemeko abahlelwe yiyo, siyovela sibubukhosi njenganamhlanje sisithi mabalale ngenxeba. Mabelale ngenxeba, kubhlungu kunjalo. Ndiyaqonda into yokubana nabanye bebekunye nabo iyabachaphazela kakhulu le meko kuba uba nihleli ninonke niva ngezithongo ezompu nani nibasexhaleli into yokubana ngomso ingaba kuzowenzeka ntoni. Singathanda ukuva ingaba mhlawumbe lisavuliwe eliziko kuzowenzeka ntoni ngomsebenzi osele uqalisiwe wokwaluka kwamakhwetha. Msasazi wam, siliphondo leMpuma Koloni asiyithathi kancinci into yobana kufika ixesha lokwaluka. Kangangento yobana singayithathi kancinci, senza onke amalinge okokubana sijikeleze lonke iphondo, sisenza izimemelelo
zokokubana abazali nabantwana abo baza kuba ngabakhwetha baphakame balandela imigaqo esa elukhuselweni ngokwemizimba yabo, ngokwemphefumlo, ngokokubana kwiindawo abazawuhlala kuzo zibe zikhuselekile and zibe zicocekile. Nakwesi sigaba ke msasazi senze kangangoko into kokubana senze imibhobhosho, kangangento kokubana kangangoba silungiselele. Zithe bazalala ngoku amaqumrhu, iitimu, amaqela ahamba ayojonga imeko, najonge nayiphi into enokuhla ngomzuzu kubekho uhlangulo apho kukho ingxaki khona. So senze wonke koloo malungiselelo, sincediswa zii-partners that ii-NGOs, urhulumente nabo bonke abantu abafanelekileyo into yobana bangabe banelungelo loba bangayinxalenye yayo yonke le nkulethu sisebenza nabo. Kuyavakala Nkosi uGwadu sokuba ngenene kokokuqala nqa ukuba kwenzeke oku siyaqala ukuva into yokubana khona bakhwetha bangathi badutyulwe. Umbuzo ngokuba aba bantu basuka phi, njani bezawutargeta mhlawumbe amakhwenkwe asakhulayo, njengokuchaphazela into yokubana akhona amanyathelo eniyeni wathabathe xa kukho iziganeko ezibumila kunye uqinisekisa ukhuselo. Ingaba kubaluleke ngantoni into yokubana kube khona insebenziswano, ingabi nini kuphele nisuka kwi-traditional leadership, nisebenzisane namapolisa and ne-community at large, kuba xa sisiyajonga ezi zinto zenzeka apho kuzinze khona uluntu. Kutheni nje uluntu kubalulekile into yokubana luhlale njalo lubeke iliso nokulwa, singatsho sithi kulwa nendawo esithi azikho semthethweni, kuba kuye kwaba khona ingxelo zokuba kukhona ososithwini abangekho semthethweni. Kubaluleke njani into yokubana uluntu ngokubanzi lubeka iliso? Msasazi wam, kwimibhobhosho yethu esiyenzayo siyakhumbuza into kokubana kaloku ulwaluko olu yinto yengingqi, yinto yabazali. Eyona nto ingamandla esiye siyimemezele yinto kokubana amadoda endawo afanele into yobana aphakame ayigade into yokokubana amabhoma ayisiyo ndawo yokubana kuyokwenza ubugebenga, kuyongena amaphara, kuyongena abantu abangafanelekanga. Sisithi phaya kaloku kuyokwenziwa amadoda ekufuneka amele le ngingqi, amele esi sizwe, kwakhiwa abantu abazawuba likamva lesizwe naloo ndawo. Ngoko kubalulekile into kokubana ukhuseleko ingabi into yomntu omnye, ibe yinto yendawo leyo. Okwesibili, kaloku msasazi, ukuba ngaba kwenzeka isehlo sobugebengu endaweni yakho, uba ngaba yenzeka kulaa family, sucinga uba ngomso ayokwenzeka kuwe. Yiprinciple leyo yobuntu nobulali endala, eyiyo laa nto kwakuye kuthi ke uba ngaba ndilahle kwezi nkomo zam, makuphakame lonke uluntu lundincedise sikhangele inkomo, ngoba ngomso kwamka ezomnye kwaziwe into yobana noba novela ngaphandle laa ndawo yindawo ekhuselwe ngabantu bayo. Kunjalo ke msasazi nalapha kule yolwaluko, ngoba kwakhiwa amadoda azawuncedisa apha kule ndawo ekwembeni amangcwaba xa kuswelekelwe, ekukhuseleni oomama balapha, ekukhuseleni izinto zalapha. Ngoko ke iluxanduva le ndawo yonke ukhuseleko labantu bonke baloo ndawo.
Nkosi uGwadiso ndiyathanda ukufumanisa into okubana yintoni enizimisele ukuyenza njengenkokheli zemveli uqinisekisa ukuba elisiko aligutyungelwa zizenzo ezoluhlobo kuba siyaqonda into okubana isiko lolwaluko lusiko oludala lusiko olinenkqayi apho ngenene abazali bazawuchulumanca belindelela amadodana ukuba abe ngamadoda yintoni eniyenzayo uqinisekisa into okubana niyalikhusela kunjalo nje siyathanda ukufumanisa into okubana kwaba abathe bazibonela ngamehlo esisehlo ingaba mhlambe ikhona intuthuzelo abayinikezwayo ngasemphefumlweni kuba kaloku kubakhona nabanye mhlambe siyaqonda bana zikhona inkqubo ekumele zenziwe apho funeke kuhlanjwe khona elibhoma uqinisekisa into okubana kwenziwa mhlambe into esabu cleansing ceremony ingaba kuzawenziwa ntoni kubo nokuba mhlambe bafumane intuthuzelo engqondweni msasazi wam kwenye abanye babantu esisebenza nabo okanye amanye departments sihambisana naye u-social development okwazi uba makavele ngokokubana alungise ngokusengqondweni nangokusemphefumlweni nabani nalowo uthe wahlelwa sisehlo esikhathaza umphefumlo esikhathaza ingqondo siphinde ke ngoku kwelinye icala sikhuthaze amakhaya ngokokubana amasiko awo angawayekeli aphakame enza amasiko sisiya ke kulaa ndawo ke ithetha ngento zee-cleansing ceremonies entontoni so amakhaya ke kufuneka akhokhele kwezo ndawo noba ke thina sibubukhosi sakucebisa apho kufanele sicebise khona kodwa kuyo yonke msasazi lento sifuna ukubuyisela ubunini bezinto kumakhaya kuluntu ingabi into yokokubana abantu bathi yonke into bayiphosa kurhulumente ngoba xa uyiphosa kurhulumente urhulumente unendlela enza izinto ngayo ezingaba mhlawumbi siyaphosana nento okokubana ikhaya lamathile lizenza ngolu hlobo izinto zalo Kosugwadiso masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana nezinzame namanyathelo enithini wabeke thaqa etafileni uqinisekisa ukhuseleko lwabakhwetha ziza kuba impumelelo sibamba ngazo zozibini siyathemba into yokubana nokuba usapho luzawufumana intuthuzelo ngokuba kufunyanwe ezizikrelemnqa ezithe zenza lenhlwaleko ibhlungu kangaka enkosi kakhulu ngexesha lakho Enkosi msasazi amapolisa sisebenza nawo ngalo lonke ixesha kwiitimu esijikeleza nazo zonke departments ezibalulekileyo sisebenza nazo enkosi msasazi sibambe ngazo zibini mbukeli ke besithetha nonkosi uMpumalanga Gwadiso wendlu yenkokheli zemveli pha kwiphondo leMpuma Koloni kulandela ke ukudutyulwa kwabakhethwa ababini kunye nomninawa wabo ukuzawuthi gango kumbukeli basibhozo abakhethwa bathe babhubha susela okokuqale ixesha lolwaluko inhlunguphalo mbukeli kafana ucinge nje uyindodana usithi uyesuthwini ubuye sele uyibhokisi ingaba intoni mhlambe singayenza singumzantsi Afrika uqinisekisa ukhuseleko lwabakhwetha nganxibelelana nathi kumakhasi ubeke uluvo lwakho kodwa ngoku masithi qhwipha evenkileni qiniseka ugunqe ubukele Ekhaya Jikelele Amaqembu asesigabeni seyimfunda makhwela ekuruleni nethemba lokuthi izipho ikaKhisimusi zosheshe ifike kulonyaka lamaqembu sekuphele izinyanga cishe zisithupha engakhokhelwa emva kokubamba iqhaza emqhudelaneni iCity of Ekurhuleni Youth Football Tournament umdlalo wamanqamu walomqhudelwano wadlalwa mhla ziyi-16 kuNhlangulana enkundleni ke yaseTsakane nonyaka ngeshwa ke kuze kube namhlanje amaqembu awakaze akhokhelwe We played a tournament that was hosted by City of Ekurhuleni partnership with Safa Ekurhuleni Regional League. And then we went, and then they just promised us to wait, we'll get our money. And then after that, after 2 weeks, they just give us a letter that says the process of paying it will delay. They said that we must just wait
a week, we'll receive our money. Very, very frustrating. The players are calling every now and then. We are even scared now that we might not play the next tournament. There are no funds, there's no trust anymore from the players. You know, people will come and rip you apart because of this situation. We have the best players. They are being pushed now because of this situation. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Izolo ke mbukeli sikubikele udaba obelithinta ukushaqwa kwempahla komkhulu leqembu elibusayo ANC eLuthuli House. Kunembiko ethi iANC ikoleta inkampani ebizwa ngokuthi iEzulwini Investments igidigidi zamarandi nokuyimali eyingqwembe ezokhethelwa ngonyaka u2019. Ingabe iziphi inyathelo kumele zithathwe inkantolo ngaphambi kokushaqwa impahla kanti yipi lemcikilisho kumele ukuthi yenziwe ngaphambi kokuthi impahla ishaqwe? Ukuthola ke kabanzi ngalokhu sixhumana ngohlelo lweZoom nongoti wezomthetho uMpumelelo Zikelele attorneys. Asikubingelele impumelelo sikwamukele ekhaya Jikelele. Angibingelele bese ngibele kakhulu abahle emakhaya. Zikelele kusichazele lapha ukuthi iyiphi imigudu elandelwayo uma ngabe kushaqwa impahla? Ithanda ukuba mningana. Umuntu uqala akubhayile incwadi akukhumbuza ukuthi akhumbula njalo ukuthi usangikweleta. Mangabe incwadi ubona ukuthi ayingathi ushaya indiwe uyayiziba. Abese gijima enkantolo khiphe nesibizo ukuthi amasamanisi. Masifikile amasamanisi nakhona futhi ungazange uziwalandele imigomo nemibandela yakhona ukuthi akuzilomba kwesikhathi esingakanani. Inkantolo bese ikhipha into ekuthiwa i-order noma isinqumo ukuthi cha hamba ukhokhele noma akakhokhele. If ungasenzakalanga lokho bese uyabuya uze enkantolo ukuthi hayi inkantolo ngiyabonga ukuthi usoshilo ukuthi angikhokhele noma icala selingene ilalelelo wahlulwa kwathiwa angikhokhelwe mina. Sengicela unginikeze incwadi manje lesibizo ukuthi execution noma i-warrant of execution. Le ngizohamba ngiyobheka khona ukuthi eziphi impahla na mayisifikile ke isikhonzi senkantolo ngoba sithona kuphela esinamandla ukungena emzini yabantu noma emzini engeyona yethu sikwazi ukuphiqulula impahla ekhona sizobuya sesibuya nelist eshoyo ukuthi cha nazi izinto engizothi mase ngibuya la bese ngiyazithatha uma kuwukuthi ukhesha wakawukhipha ozokhophela ngawo lo muntu uthi uyamkweleta mase sesijimlike leso sikhathi ekusuke evunyelwe ngaso noma suke siqinyiwe enkantolo then bese iyabuya kusheriff lezo bese buya khona ngetruck nabantu abazomsiza ukuthi bamthuthise lezi impahla abese hamba nazo afika yogcina lapha kwi-storeroom sakhe. Into azobe sebeyenza ke uzobe seyayidayisa usheriff konke le mali azoyithola ayidayisayo abese ezoyinikeza wena athi cha sokhumbula phela ukuthi ngiyade ngiyithatha lapha bezama second hand bengizokwenza izinto ezintsha sengikwazile ukuthi ngiyidayise la kule sibiza ukuthi auction njengoba sengiyidayisele nge-auction insalela yakhona sengiyinikeza wena either izokwazi ukuthi sikhave isikweletu sakho noma ngeke izokwazi ukuthi sikhave isikweletu sakho ngale ndlela kade sibekwe ngayo ngaphakathi noma ngandlela esibekwe ngayo lapha enkantolo. Kuke kwabonakala ke impumelelo iloli lenkampani Ezulwini Investments lizoshaqa impahla komkhulu leANC bebenayo yini imvume yokwenza lokho? Ayikho imvume sheriff kuphela uvumelekile ukuthi angene endaweni njengoba ngisho ukuthi wena njengomuntu uma bekuthiwa order iphumela wena ifavorisha wena uhlala le move uhlala usheriff kubuye nongenayo usheriff ozobe sesho ukuthi cha ngicela unginikeze imali ama storage fees ngicela unginikeze imali ukuthi bakhona into ephukayo la ungezi kumina uzolwa nami kodwa ukuba khona kwabo bekurong mangabe kade bebekhona into ade kufanele kube khona fanele kube isikhonzi senkantolo kuphela nabasebenzi baso kuphela ne-truck noma ne-transport abayisebenzisa bona kuphela asikwazi isikhonzi sibuye sizokuwena njengomuntu oyiphathe nephaseli yalapho sithi hayi uwoza nawe khona uzoba yiphatha ukwazi ukusikhombisa ukuthi thina khumbula ukuthi into asebeyoyenza manje sebeyo-identify noma bathathe lezi impahla kade beyibonile ekuqaleni abathathi impahla ezintsha so osuke engadingakali umuntu oyi-litigant noma lo muntu ekade ngelwa naye enkantolo mase kuthiwa kuzolanda iy'mpahla. Yiziphi-ke iy'nyathelo zomthetho obona ukuthi i-ANC ingayithatha ukuzivimbe ukushaqelwa impahla? Sezincane kakhulu sokubona ukuthi udaba lalikhona manje liphuma eBloemfontein eSupreme Court of Appeals sekusele inkantolo eyodwa yokumphelandaba e-Constitutional Court ungaba ukufaka noma ukulodge appeal ezobe siya khona ngeke ngezwa kune-confusion ukuthi kahle kahle kuthiwa sekulodgwe nini ngasiphi isikhathi ukusende notice uthi noma umbhale incwadi ukuthi ngizohamba ngiyolodge akurecognize umthethweni noma ngokomthetho yasenkantolo into erecognizewayo inotice ekhishwe as per ama-rules asenkantolo iyahamba yoyifayilwa kulo muntu ekuthiwa uregistra after kuthiwa isiseviwe kwi-opponent yakho so into efanele bayenze ukenza leyo notice le
and then i-Constitutional Court yona izobe isisho-ke masicubungulile ukuthi izathu abathi badlulisa lolu daba baletha phambili ziyawenza nomqondo khona yini la sithinta khona i-Constitutional Court. Asikhumbule akuwona wonke amacala adinga ukuthi i-Constitutional Court ingenelele kuwona. I-Constitutional Court ingenelele kulawo macala usho ukuthi azaba nama-applications amakhulu when it comes to the Bill of Rights, ukuchazwa komthetho ngendlela ejulile, indlela kwakwenziwa ngayo ekuqaleni ngoba sokhumbula ukuthi even i-new dispensation yethu uhulumeni wentando yeningi usanangena manje, so kusakhona minye umthetho esasalele ngemuva. So angibona la i-Constitutional Court lolu daba izoluthathela phezulu, izothi awu kade sasikhuluma indaba zokuthi umuntu uma ekoleta ukhokhelwa kanjani, nina mangabe nihlulekile ukuthi nidefende emathayini ekuqaleni ayikhokhana imali bese nidlulela phambili. So nokufaka i-appeal kuzokusiza kodwa ngeke kusize kangaka. Mhlawumbe into abangane bakhulume ngayo banegotiate ukuthi cha ake sivumelane ukuthi ngizokhokhela kanjani kancane kancane ngoba anginathi isamba esikhulu ngizokwazi ukuthi nginikeze sona njengoba usifuna manje. Le nkampani-ke Zikalala ithi izofuna imvume yokuthi ikwazi ukugqekeza yephule iy'ngidi zalaphaya eLuthuli House ukuze phela izokwazi ukuthi ingene phakathi ishaqi impahla. Ingabe umthetho uyakuvuma yini lokho? Yebo sokuvuma. Khumbula phela ukuthi akuyena wonke umuntu osuke ezothanda ukuthi impahla yakhe ithathwe kuyena. So kunabantu abazothi mase iphumile leyo order zobe sikhishwe enkantolo besithi hayi bazobona kahle bazobe bayafika nje sengikhile sengivalile ngawuthatha ukhe ngahamba ngabe sengiyale emakhaya ngiye basangithola. So kwi-order efana njengale ekhishwe for i-warrant of execution and removal of izinto ikube khona ulayini ozosho ukuthi hawu sikhonzise enkantolo siyakunikeza amandla aphelele ukuthi ufike ugqekeze if needs be, ufike uphule isicabha if needs be, ngoba into esiyifuna thina sifuna ukuthi sihambe sishesheleze impahla ekhona. So uzobe namandla aphelele once wafika nje eLuthuli House wangena akho mnyango ozovalwa kuyena ukuthi akangakwazi ukuthi angene kuyena, ayikho into ezokwazi ukuthi ivinjwe kuyena ukuthi ayingathathwa ngaphandle kwento mhlawumbe umuntu angathi mase uyayithatha athi cha sheriff le ayibelongi-ke ngala kakhongolo sithiyathi ngoba mina nasi isilipho sakhona uyasibona ukuthi sibiza abantu akuyona i-part and parcel yale mpahla ethi sizoyithatha, but kokunye konke kuvulelekile angingena afika athathe just as long as ebona ezokhala ngamehlo akho ukuthi cha lo sofa nguthathayo ubizwa 1200 kula 1.6 million ekuthiwa siyawukweleta ngabe sesibhukhi manje aze ayofika egcineni nempahla noma aze afike la esethi khona hayi sengiyithathe zonke impahla kusokhona isihlale sodwa sengiyabona manje ukuthi sekuphelele asambeni sengiqedile mina ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikuthathela namhlanje. Manje iEzulwini Investment ke njengamanje sikuya phambili ikuphi ngokomthetho indlela engayithatha ke manje? Kuyona isihleleleni lesikhona senkantolo once kwadlula isikhathi ukuthi kufakwe appeal esedlulile noma ukuthi appeal azange zifakwe khona banelungelo lokuthi babhalele usheriff bathi usheriff sakunikeza nje i-audit ihambe yokwenza ukuthi yindaba ungahambi ngosulalela abantu abazokudukisa bakujena ukuthi appeal bayifakele ibingazange zingene hamba ufike uLondon then bese uyabuya kuthini mase kubuya lapho ila khona iZulwini Investment izobe siyabona ukuthi kungabe impahla ezithathiwe zizokwazi ukuthi siqedile isikweletu sabo noma mhlawumbe sizophinde baqale phansi izinto zabo zingahambi ngohlelo and then bese bebona baqhubeka kanjani. Kodwa ngiyacabanga la ngoba basidila neqembu lezepolitiki elisafisa nokungenela nokhetho ngeke bafuna ukwenza into ekuthiwa liquidation la kuzothiwa khona engathi izikweletu zenu ziningi kakhulu nemali engenayo ngaphakathi kukhona imizamo abazokwazi ukubayenza ngoba once liquidate it means ukuthi there's no ANC ezovotela ngo-2024 i-entity will not be there anymore. So bazokwenza ngazo zonke indlela ukwenza sure ukuthi bayakwazi ukuthi basiqedele isikweletu ngokushesha and then bese bakwazi ukuthi banegotiate kahle. Ngibona lolu daba nje kuyinto ekuzonegotiate ngayo ukuthi cha ake nenzeni kanje madoda khona soba right if ukuthi akunegotiatewanga sekuyobo bayiphanda kuphi imali kodwa ekugcineni kosuku lo mali kumele iphumile njengomyalelo wenkantolo. Njengoba nje-ke iqembu elibusayo selinikele enkantolo enkulu kunazo zonke i-Constitutional Court ingabe lungagcina liquliwe lolu daba lapho iliphi iqhaza elingabanjwa ile nkantolo kulolu daba? Lincane kakhulu i-Constitutional Court ibheka kakhulu indaba ezidila kakhulu ne-constitution. Now in this case ayikho into engake ngenayo ngoba udaba kade lasethlishwa inkantolo ukuthi umuntu uma kuthiwa uyakweleta nomuntu uyakweletwa eziphi izinto ekufanele zibe khona. So inkantolo ngeke saqala phansi ibheke ukuthi ngaba ama-contract abhalwe kahle yini. Umsebenzi wala Constitutional Court sekuwukuthi fika kuthina mawusuze imphelandaba izinto eniyidiscussayo mana nalomthetho kuwukuthi azikho clear noma ziyadida ngendlela eziyizona thina sobe sesiyafika ngoba sifika namajaji athanda ukuba maningana nalaba kade wathole ekuqaleni sikwazi ukuthi udaba selicubungusise kuze kube ngaphezulu. In this case ayikho into edinga ukucubungula, it was clear
khona i-contract khona i-service eprovidiwe once aseyaprovide i-service umuntu ofayela ukuthi akakhokhele i-constitutional court akukho sazokucubungula beyond than what is there ngale ndlela ekubhalwe ngayo if kuwukuthi khona ufakazi obungangenanga kahle ekuqaleni then akuyona inkinga e-constitutional court inkinga lo muntu ufakazi angazange afake ngoba ama-rules asenkantolo alula uku-understand ukuthi konke okungafakwanga ekuqaleni sathi udaba lisaqala ngeke uzokwazi ukufaka inkantolo engaphezulu because the record has been sealed sekuvaliwe. So ngaphandle i-constitutional court mangabe ingakhuluma ngalolu daba the importance ukuthi kuvulwa nini kuzofakwa ama-defense kuvulwa nini la kuthiwa khona qalani phansi nifaka ama-submissions in something which is very rare although it can be done something which is very rare and kuma-case afana njengalawo akuyona into eyenziwa kalula so ngibona engathi even ngawukuya constitutional court angeke uze kusize kakhulu la because image already has been made i-order isikhona sekufanele nje ukuthi ake sedutshe kuyona. Ngokubona kwakho kempumelelo lolu daba lungadonsa isikhathi esingakanani? If usiyo-check ukuthi ke-constitutional court and by 15 or 14 December inkantolo eningi izobe seyivala mhlawumbe ngingasho ukuthi angeke uze kuphela unyaka ozayo kungaqedwanga ukukhulunywa ngalo worst case scenario mhlawumbe sengingaba March April kube ukuthi inkantolo isidecidile ukuthi cha ngeke sesenilalele madoda asekuphelile and then laba-ke ukuyibona abanemali abafuna ukuyithatha bese bekuthumela isikhonzi senkantolo ukuthi hayi-ke isiyiphumule ke-order yokugcina inkantolo yomphelandaba isibatshenile ukuthi ikhisi abayikho cela ukuthi uma uhambile lapha uyosithathele ngokwethu. Sibonge kakhulu kempumelelo ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele. Ubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle. Lawo kempukele bekumpumelelo zikalala attorneys besixoxa naye ngodaba lokushaqwa kwempahla lapha ya eLuthuli House lapho kubonakala khona ile lelibhalwe sheriff libukeka sengazuthi ke lizile kuzoshaqa impahla njengoba iEzulu Investment ikweletwa ke iAfrican National Congress kodwa ngokwembiko kuthiwa cha ilo libuye lemvubela lingaphethe lutho kushuthi bahamba ke labuye emuva besixoxisana nje ukuzwa ngokwezomthetho ukuthi uma ngabe kunodaba olunjengalolu kuye kwenzeke kanjani kuyaphambili njengamanje kempukele sophosa amehlo lapha esimeni sezulu uma ngabe ke sesiphela isimo sezulu sibe sisiqu ekhefini ungayindawo.